saa cia bilingi wa mauvo. Na wekwatio kana muthenya waku ni wa kwaila na kuvikia vau utindite nesa kalibu nthini wa vilingi wa mauvo mwendoni wa saa muonza cia muthenya masani ma Afrika yomeloni wa sua masaa mailu mako manyithia ngila chakiteka kwesela vilingi ni wa mauvo umunthi twi wa keli matuku ni miongo ili na imwe mwini wa muonza mwaka ni wangili ili na miongo ili na thandatu nyanito Erastus Kithuku Nzomo kalibu ni umanyithie na tuyambia ni kana gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior ni wa mwenda ula wa imwene kivela wa imanisio cia maundu ma uiti kana KMTC Philip Kaloki kumetanga siasa siake ila utwaisie kaunti ni isu ya Makueni kula kwe mutongwe wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ainene hospitali ni wa Martha and Child musini wa wote Mutula no wetie kana Kaloki anengetwa ilovia ni kana kuthi anangite isieto ya Kalonzo ku mikutanoni ila utwaisie kaunti ni isu ya Makueni. Mundula ni uye Philip Kaloki aiweta ni Stephen Kalonzo Musyoka na pauyu ni boto tema line nunu yuno kinye live wire pauyu usu live wire atumetwe ku with a specific objective umanye mundu zundenda kibela cha gavana mundu 2013 abalugile kibela cha gavana Wiper abaluka kibela cha senator abaluka ingi abaluka cha speaker ona cha women rep akakwada ona kwa rangi you aibiwe mbesa akaweta Kalonzo kuma umba none aina kengiwe nike haukengiwe uende Mombasa ende kwa mutuma nu uenda Mombasa kwekata mundu muima we ukuizita professor ungama ndone ngase na kengiwe nini potele mbali yu ya wake ni kuola kula sia Kalonzo yupa huyu nego to banda ndani twinake yuke mbaya bangete kuzinda na kwa ni mukuna tene nina mwe state house na mundu zuma ne manda we either wa KMTC kana wa KWS wa KMTC ne yaiweta KWS ni weze director ayuma December paiki nukingi kuma manda we Philip Kaloki manda we kwa Ruto ukilete ekaweta Kalonzo na mbona unengiwe mbesa uge kuola kula siake koma nye yuninde wonge lile yue mbwa kuya olukalao manu wene kuyo kwa nambati zie kamuso ona niwa wo iyatu Kinyaza Eziwa Ebula Socks Mbui Gas Musele nenyu muita meeting mugekala masaa 3 muko naangie mundu makobi na imonenga maana 3 ona kula emu mwekatete mundu andaye ya Stephen Kalonzo Musyoka mundu jugi kujema kwasi MCA wa ward ya Mulolongo sio Kimau kaunti ya Masako Daniel Mutinda Ndwiki ni wadhuthi ambaye amukamba kukwatana na kumutwika mutongwe wa chama cha Wiper Patriotic Front Dr. Stephen Kalonzo Musyoka masembane make makupitia kivela cha Usumbi usakwanini munene wa mwaka tuendete ainene kilunguni cha mukava mutongwe TV kiokoni cha umunthi Ndwiki ingi ni wenda atongo iva ukamba na muno alama te cha amani cha Wiper maumono na mutuo wa kumuvua na kumuumanga Kalonzo tukwatani twite kindu kimoja ni asia walkalau nitusomie good lesson tumanye kana makasi nsema itwe makwatanite ithita kamba nitu ni ndikukwatana na tuipetanga kindu kita wa KKK kwa ndume na kimena kivuthia kiwe na ile ngisiombe kuzi party leader witu olani His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka. Kalonzo Musyoka niwe unifying factor ya Okamba
na ithita tu akamba tukwalte na tuithiti na Kalonzo ithionthe nundu osungu la ukite nundu sungu ibo Akenya ingi ni monete kana ndwailite so tukwatani na tuunga metina na tuna mawasio mwe ni kana tuithe twina bargaining power tuithe twina bargaining power thini wa serikali lazio twasi lazio ukite nundu twasi no thibo ibinda ni thelu ala mebo matutethia ndo matutethia number 2 tuithe na musimamo takamba nundu mbe ya mukamba ni tuithe tukwitha twi musimamo tuithe na musimamo na tuiko na olkalawi twetwe musele tuye twetwe mboso tuye twetwe mwolio twose unakutuka akamba ibinda mwolio ya dhalile lakini yabike ibinda kuna kula tuimana twisikana tuna mutongo witu ulatwele kwetha ithio onthe twitina wake unconditionally onazo ni kwa UDA laikila mukoya lakini mwenda mwisikana mwena mutongo yu Reto Dr. Sidi Kalonzo Musyoka na nyini ibinda yake nipikia kapike kutoka Musumbi na twi ready namba ile ngini tukwete kwoko na nimeusani wa ndinena na mwa mulolongo nye pa mulolongo ni namba isi on the 42 ani ni interact yana sio lakini mimi na makundi ndo tukulia mengulia kama endi niki ukamba twi ready kunenda Kalonzo kivila lakini ningona akamba me umunene yana so nenda kumukani etha wikivila etha nenda wichamani kipa nenga Stephen Kalonzo wa Musyoka ndaiya munene nesa na palo ya oiya wisikana twena musumbilo ukite kila kingine chato ngo bitu mokamba tukwatani twekani na kau ekakuno wambesa ukune mutongo imanzako twithe twikindu kimwe nethiwa enenthi ama tusakuye mena thina tutatwethina wa enenthi twikeforce kwa enenthi tutatwethina tuimethikicia na tuyinyipia na tongo ituyendana na tuyakana na alama tena kula meyandikithie kwa sakula na tuisonga na mbeni kana gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior kwi muthenyani wa iyonu nenganie isululu maana atatu na miongo thandatu na itano cia kutethecia athokomi mawiti mandwani kana CHPs alama umite wodini ya Thange ivingoni Nzambani Kikumbulu South na Kikumbulu North isululu ila ikwithiwa imatethecia vanene ndambukani cio Tanzania imwe ya kwaile uiti isione cia ndwani ainene hospitalini wa Mother and Child musini wa wote gavana Mutula mweti na CHPs nimo meva kuvivyo na mwenende na isululu ii nisi umatethecia kufikia enende kona cionthe cia kaunti ya Makueni Mulei Mulinge na Idevoti. Gavana Kalawane ngana isululu ivalaine na gavana Mutula Kilonzo Junior wao watasitethecia kufikia misi mingi na kuongela ali ya uiti va Makueni. Mutula ikosa walame ule anaitambia yeye wetakani wendi walama ongamia uiti sione siandone kanila sieta wa CHPs. The unit ya Evingoni, I have met nearly all of them here at the office na ange during functions, and they wanted these bicycles like nobody's business. Ona ikite to sell. We have waited for so long to tinda to them na team make and issue to doing because they have demanded for these bicycles. In this budget, HQ ni 6 million shillings. Do you 6 million. Na itukwati ya mfadhili enda kudouble number ya isululila situ. So we are getting another 1,000 bicycles. Mutula yendea kuwalisha serikali wake no ikita mawala nyakifutha kwenye kwa ili ya uitu wa Makueni Mbeyange. Waziri, please take care of these people. Yes, because they will miss. We are already interfering with their families. Yes. Kutuongele mapenzi pando, so that then they can continue doing the work that they do. So we want to appreciate you in a very special way. So Waziri, that lady who eto Catherine OCHP mwete obizini tuko no bizana nage Afrem aye nyumba embo no recognize iwe Kenya I recognize iwe pa ko. Yes, we must do that. The community unit always engage akitonyi ne ba. If they have been recognized, let's also recognize them. Aya pe ela mota zeba Mutongo TV kuma wote kaunti ya Makueni nyini to Mulei Mulingam.
Livoteso ya mulei ya mboto tumanthini wa uthio momo kuvena ningo siokethia na mauvo angi mbeange tukalivasa. Ivinda yukite yenda mundu wese undu wake na tomota skuta nginya tuk-tuk nisiukie utumia mwaki wa stima na useo ukasoma utaalamu wo kondu wau sukulu wa Silver Hills Training College ni wo utongo etiendhini wa kusomethia ataalamu ma useo bya watu mota na ngalisia mwaki wa stima kana electric vehicle and motorcycle technology na undu ula museo biu Silver Hills Training College yume musini wa Masako na wasani ni uendeye ukati ubundisie undu tuk-tuk ya stima iseobawa kamota ka stima skuta isululu nginyangalisi ya stima na alimoni ene utuika kumandhisia vasata China kulika wendeka uke na kivandi chaku tu kosi situ nisia kuambia mwayumwe nyei itatu nginya myei thandatu na nitio kumandhia industrial attachment nena na Silver Hills Training College kwisila noti mwonza ile itatu imwe itano ile itano imwe itano kana wiyete maobisini maitu alame Masako ngolobani ya Sartaj Building ngoloba ya katano pakubi na Massmart Supermarket lilikana woka Silver Hills Training College neti ukola bisi kwa kilungu cha miongwe na yuluwa yana osa ibuso oyu twika mutaalamu wa electric vehicle and motorcycle technology va Silver Hills Training College. Vinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash wikwatie ebuso ya kusinda sindu sia lato munene tatu mota TV ilawiwa kisanza sia QLED laptop onabisi wa sukulu kana rent ya nomba sievo chaku kano kubinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash wiyose kilango ikwenda mundu wakwa maundu ni confirmed wa vinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash. Mukambani wese uimane udhui na kwa uondo ilite kubatithia na uima waku wa mwi Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongo etie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa ki-science nituita mauki bathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame, kukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauange. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chuma uikala wakwambelele matuko miongole mwa Mwanza tu ikibwezi kuthengena tumene clinic kwa chula hospitali wa kele matuko miongole na imoto Mombasa changa mwa katikati wa Cooperative Bank na KCB Bank oinge wa kele suwa matuko miongole na imoto ikathonzweni Ngomene Hotel duka namba 3 kungithanisia na posta wa katatu matuko miongole na ile tu matiliko chambeo in kwa kingote matani sioni machangwa sei na kilele wa kana matuko miongole na 3 ikikimamboni Victoria Hotel kungithanisia na posta wa katano matuko miongole na anatu wote katikati watazama Agrovet na Cecil Butchery Marikitu Likiloni Wamboka na wathandatu matuku miongole na 5 tuika Mbwiti na Wakanzi Supermarket kungithanisia na Blessed Kanani Hotel kwa maobombe ange tuthoke mobizini maitu alama bingu wetu kila muthenya Dar es Salaam, Ilobi, Mombasa, Masako wote Kitui, Kibwezi na Emali kana tukunie simu kwesela noti muonza ile imwe noti kenda noti kana noti muonza na ina ile 55 kana ututume SMS kana WhatsApp kwesela noti muonza imwe noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Kalivo niende na kumanyithia uwa muthingitho kana foot to mouth ni wa wetwa ta uendeye ikinyia muno indoni na kutia aimi aingi na ngalama nene isio ni kwathukanio ile mbetani ya ukamba o ni kuyanana na Geoffrey Makau urani ndagitali wa indo kuyatala Matungulu kaunti ya Masako vala ingewata aimi kutonya indosio ndawa na kusia kukwata ngalama yela indosio cia vinyewa kana kuwawa ni wau. Niambie kila mmoja uko hapa. Tambua Mungu katika mambo. Ni kuhusu kwa yatala kangundo
ati basokoni indo muthana wo mundu wa keli atuku 21 moyo wa mwanza juu kuna outbreak ya ng'ombe sivanlo wa mutingito na aimi maitwe mona ng'ombe na mutingito mbere daktari okeite yakwati utuwo sana kundu ni mundu wa ng'ombe ni baile akatonywa dawa cia mutingito na kathi washalange metha memus woshi ni contagious na bacterial infection ukwara na wa indon ebo mundu amakwita ng'ombe ciake siri kwate cia kila simu ciombe akwate cia atui na ikwate utuwonde useta utuwonde na mutingito itamba ka kumisini lakini mundu wote wa soko kana wa kuna simu assistance ukanengwa daktari ako ofisini yako kamba kamusi na modhia mavomia kwenye kisomo ni kana nguthu imwe ya mbunge Matongo iwe ni mbunge wa Embakasi Central Benjamin Mwangi ni makule serikali evitembe budget ya kukwata mbao kisomo kwisela kuangala maskulu kwa kailasi na kuangala alimo maine ne achali ni cha konenga ni mbasi skulu ni wa secondary wa Mwangaza ulawe Embakasi Central County ya Ilovi Atongo ni maweti kana kisomo kisio ni nzia imwe ya kutedhe ya kuola siku sia usangili katikati wa Amwika. May begin with us for your milestone of Mwangaza Secondary School. Ni wakati ambapo ningependa kumwalika. We have seen a lot of money being misused. A lot of money being used to finance police officers who are behaving like goons. So we urge the government, this money should be directed to the school and not to police officers who are behaving like goons. We say the housing levy, we have a lot of, the country has a lot of money. We have houses that are being done all over the country. But are these houses helping? No. Why can this money, the housing levy, be changed to a school funding model money? Instead of charging us the housing levy, we be charged money to finance the education and ensure that each and every kid, without caring where he or she comes from, without caring about the financial of the family, we ensure that every learner will be able to stay in school without being told to pay school fees. Because if we decide to fund the education, the goonism that you are seeing in this country, I'm very sure we shouldn't be having it. Hii pesa tunaona pesa kidogo inapatiwa the primary schools, tunaona 95 shillings tunapatia. Hiyo pesa itasaidia nani? That cannot be acceptable. And we know the mischief that is being done by the ministry. What the ministry is doing is deregistering students from NEMIS. Once you're deregistered from NEMIS, pesa ya capitation haikuji. So we know the mischief that is there. So funding model ambayo ile iko, we demand that all the money ambayo ni ya secondary, ya primary school and tertiary education, all that money must be released. Ni muvea nondo wa kwithe wa wata ambajana kwa ndeni wa vilingi wa mauvo na wauni watu wafika modhia wa o vilingi na ndaumalete ni kanave ya mundu kwa siya Mutongwe TV ni Ambrose Kuma Kitanga Mua Hills deto isu siya governor wa Makueni Mutula Kilonzo Junior ni nzio nguthu ya Tongwe Kuma ukamba meo State House kutoa mabumombe maikenga na malatiti maendeyo mamanyekana 2027 nimenukite akaweta Atongwe yasio akasi omwene kawaya ni Mrod Mbai Mwengi Motuse na ala ange usuni woni wake mondwe Ambrose Kitanga Mua Hills County ya Masako na kuni movea mosia isia bilingi onge wa mauvoni mwendoni wa saa umwe na saa itatu siya aweyo nyenitwe rasa sikiroku anzo moni kuendea lunch ya kwaila na itina wandatika nini withawi kwa teania na kikosi cha Mutongwe Vibes Agal Toto na DJ Rati International tukalivasa.